Faatala fatu telefola Radio Samoa le nei fo i tae au, alo mai o tala mo le nei fo i asafaraile. Se fulu lua afe tala wa faasala ile Jim Marshall ansi Aukilani, ona ole faatanga male i loa o tangata ngā lulue e le aini tui. I lalo le moli lanu mumu o le traffic light system o lo i aipea nei Aukilani, e tatala fale ta alo mua na o se numera faatapulaa, a to ai male tatau na whaia tui o le aufaigaluega ma tangata o lo oanga i atu e wha o ngā le fale. O le watu ina atu ai le WorkSafe se pepa o faasalanga le Oliver MMA, ona ua ia le faamaliaina ona matafa ioi i lalo tu la fono mo le puipuinga mai le koviti. O le ulu wai pepa faasalanga tupe lea watu ina mai le WorkSafe talu mai ona se ele atunu ato ai lalo le traffic light system. Mai le WorkSafe o le toatele lava o pisinisi o lo usita ia tu la fono fo, ai titi lava niso lo ripoti atu le pulenga, ma i le taimine o lo ngalulu e pea i le awa o ina mai o whaamtalanga i sanga whaatele i le malamalama i tūlanga o le tūla fono le COVID-19 Protection Framework. Tumutumu leo leo i Mt Roskill i Aukilani anapo ono se mata upu no lato whaamtala ina e matu ia. Tūsal afola iwa le ana ripotia mai ai nau o anei tala i leo leo ono o le mea na tupu i se tasi o whale i Class Road. Ma i tala le Herald e toatasi wa Maliu e manunua isi. Mai leo leo il tau nei o leo so esu e o se mata upu o whaao o e se tasi manuanga wa mafuai o nau o leo ti. Ma o loo su e pia nei e leo leo i lato una whaia le e whaapea na vave so sola ese. O leo wa Maliu se ali i luas fulu tausanga le matua ma e whaapea na umai lavalo na ola i le whale na tupu ai. O tangata manunua fo isa i le whale ana pō na au inatu le whale mai, ma i ripoti e le o ni manuanga tū ngā. Na leo ina i leo leo le no whanga na poe o mai le tau nei, ma o loo whaau au pia so e so e ngai le so. Ele i eisa isi wa molia e o mai le taimi nei e tu sama ripoti tu ina mai tau nei, ma ua ngani mai ei fo ima leo leo i se tasi e sila fia nisi whaamtalanga e fe so o tai atu. E ono whaamalo sia e le Omicron Suiga le contact tracing system o loo iai nei. O le whaamauninga lea mai le soifua maloloina a o mata i tu waile tūlanga o iai systems nei i au se tālia ma Peretania. I reporti wa au mai a fōlinga mai ai, e ono le ngā whatia i le system o lo tuli lo ai cases i le taimi nei le Omicron ona o le vave tele o lona pipisi. A o mata i tu wai pea la, o suinga i le system e ono ave ai le taula i e tuli loa cases e matua i maua lunga le lamatia. Ai titi leva ai cases e le to a telecontacts po o tangata lato te whesotai. Mai le matanga luenga o vava ai fo i e ono tau fia le toe wha amau mau no fuanga na sia cases e pei ona whaia mole dauta ai mai se lava i Aukilani. Ai mole au whai ngā luenga lo ngā lulu e wha sotai cases wha amau nia wha apea i lato e whesotai mai lato nei. O le wanga i nisi o contact tracers i Aukilani mo malo longa ma o le to a tele o lo wha leo leo ina nei te iwa toe mo o mia vave. A o sa waila tala i ono le au ngā le au wala o lo o tātou wha o ngā ina le taimi nei mo le Omicron o New South Wales i Ausitaria le o lo o tele ina wa ai i aile matanga luenga ono o i le o tele cases i le community. Ua vi ia le to a tele le pōlengo se tase supamaketi Aukilani o le a wha au wau malo longa lana au whai ngā luenga i ala le Tapuni a foi i le aso le Boxing Day. O le ua Faasala lau mai i le pule o le puke koe New World i lunga le Facebook, lona mana o e tau i lana au whai ngā luenga i ala i le malo lo, ma mafuta ma ainga i ala le ave uma o aso malo lo e lua i le vai aso fou. O le aso ngafua le kerisimasi, ma le aso lua o le Boxing Day. I lea Faasala lau ngau whaaftai ai fo i le li pule lana au whai ngā luenga ona o le ngā lulu e malo si ewi i whai ngata o le nei tausaga. O le tū la fono mo pisinisi, to i titi whale o loa uma e tatau na Tapunia i le aso malo lo le kerisimasi, ai mawhai ona to e tatala i le aso malo lo le Boxing Day. Tala mle mula le tae au, ua molia le tama luas fultasi tausanga le matua i le fasi o ti tangata, ona o le Maliu o le pepe Aukilani. O le polas wharaila le vai aso tāluai na umai leo lo le pepe se fulu masina, e ngoi a Jans Kamanaka o ke akura Aipolani Nielsen i le fale mai o tamaiti Aukilani. O manu angana umai leo lo lea pepe tali tonu leo leo e le i mafua ona o se whaalawelawe whaafuasei. O le fiafia nā nei e tūla i eile ua molia i luma o le whaamsinonga whaitu malo i North Shore. Whaiwa tuai matalo le nei tae au, manuia le kerisimasi.